Kemban, aku sudah tahu jengki, ada wanrak gini nom ikmat bagi nom ikmat, akan ika konsumsi jongka chow ba ide ginong airang, bagi ginong kertong ban airang akan ika konsumsi chow jungi, dengan itu ya pi ginong chong jongka ika chong jungi, te ba nga ini pendidik jungi centau rujilah ini lembut itu cuma itu di karena ini tahu ini lembut itu betul itu betul teh membuat dengan rapor sentuh angin keren akti ya kecap jungi uklebi aku pendidik jungi bang aqua eba in penstui ba pensai maki to tatu dai depa keren ni nong but ni pendidik minta sistem kuang ajang na aku mo yo blay bangalala on poy sene kasnong gajumpi yang kulay kerpang nangkong ya pi kipat ba kibat lawan poy ya kena janmit bat kungju ya ini Sardar Sinong Jongpi akan kasnong kabakar tengka sok kembat nganai kublai ya ini umbut jonga iba hakti hakijat iba long i abduar i jonga oh ilidar i jonga kublai sipun ngepi pajak barok nga ong ngepi ngakerpat nakabas nyurit kadarut kamensim ka jonga pangakwa menyang kumtau kertong hakane ka election kaban sawan haune usnam ban poi namar ngadon ka musim ka waseukhya ban yarap yapi ngakerpat yapi ba pin ai ka jing kersan ka kti kamon ka kti ka diang ka jongpi hanga kumtau kertong ban ya airang hakane ka election ka jongpi ka mansalong hakane ka 27 Xiao constituency nganamar ngamdei unane tresnong kamda la bhaban bat yagi kerteng kisnong ki constituency mana dena sha jingai kenang ne ka jaka namar ngalai i baka jing julor ka jing sadin jong ne ka than ka dong ka jing pi ngilaya keren mo ba sadar te sakawe ngan ong pi ba kasembol bangan yang hang ne ngan permana ya pi bangan yang hang umukhu bangan la ban pu ban rap ya kaduk kasya jong kene ka snong ka konsumsi jong pi ha muku kan edau erngeu ka kerteng jong ka ne ka konsumsi jong pi ha muku ban nyok ban rap dingkong ya ka kene ka duk ka jinjar kene ka snong tangkata ngin saya wan pat hakawai ke por ba ngan tang wan hakane snong jung pi bat ngan ajing tip ha ini sodar jung pi namar ke por kam sya ba lamit da kublai sibun ngin suangan siang nong pi ngin ka kerpat ha muku lasi ha muku to ini
pendidit sungi pencai penutup api pe ba bara wasi jiang uha sembol maku dijerat yu jing jing chon ni kesnong kata jungi jiang sembol maku da benta jing pi pe ba nga ku musar senong hakan ni kapor hakan ni meeting menta kamit dah ni pendidit nang cila biang hari pe ba nang kana on cila biang di pencai penutup ni kesnong kata jungi hani kesnong sempat jungi tam kade gari tem ini ke meeting jungi kalawai hamku Hamku. hamku pun kan sini kawan Boleh. hamku Hamku. Hamku. apa tu Cik.